Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu bo shong morwai. Ko mamia. Wat mudur li min em temian mea. Nam kum ka ti mayai hapun sai so nap kin chong mea. Ma kertang complete. Tempat jing em jong ma incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. MLA ke North Shillong Constituency uba Adalbert Nongrum. Ula dawa badeban suspend shwa yau Deputy Commissioner Jongka East, Jaintia Hills District, Manish Kumar, badyo Superintendent of Police, Vikash Kumar, halor ke jingyap jong kinong bala, ha ke jingbetay ubom dynamite, ha ke santarik rempang aracara penrio, da ke baong bakiniki arngut, kidai ki kli nong sinchar Jongka East, Jaintia Hills District, ha ke bakimla ban kentaj, bad bakimla ban ong bakimtip AA. Ha ke jingkran bat kilat patai kubor ha ke spotrek urempang aracara penrio. Uba nongrum ula kentoru ya ke jingkran jong sembut menteri rangba. Uba kemi ya ke tenat kampo yeng uba prestun tensong. Da ke babu jingkeli ya ke tenat pulit. Ba kumnu kamlap ya kini ki kambian. Ki baja ha ke senong mensengat tangsko. Ngapan pau ya ke jing sokya. Ungway na prengki responsible representative. Amar kani ke jing ja kam de sin baningkong. Kadon siya kata ke jing sokya ka bajur. Balay kini ki wanja. Kani kapan pau. Ba kadon kabar kayay beteng kata ke illegal mining, bar ke illegal transportation. Kamanumla bandinay manu-manuru. Kani kalong ba kipay ba boro kisaki. Tagay mga kuha pan karen na kalyang jonga. Hoy. Mas ngukumen. Mana kalyang government ka constitute yata ka inquiry. Henry. Haswa ban ya siya prang bar kata ka inquiry. Ako apan ka nagbasay. Bagi ki arngut. Kamtam OSP bar kamtam UDC. Jongka East, Jaintia Hills. Kin soba ban suspend syai ki baro arngut. Amar kidai ki sole responsible. Kinumla ban kentaj, kinumla ban omobtip. Barkay ba Honorable Chief Minister Lopan Pau ba kajingjingay. Jong to jaka baki dan carry out ya kani ka mine. Kalong tang arsan kilometer. Nako anbu kajingkali. Kumno ka police department. Kamla ban reach out. Kamla ban lap ya kini ki illegal activities. Ki baja hakati ka thany. Bar ka bolong lingo kan jengay kan no na po DC office hatag jaka. Kan jengay kan no na po ka police station hatag jaka. Lada justice, honorable justice kataki. Urang laban poy hakatu ka very spot. Kan iu king taki police. Kan iu ka district administration. Balay ka don ka jengay adukan no mlaban assess si kata ka surok. Lada ka don ka difficulties in assessment of the road. I have to put a question. Bakata ka jingkali ako apan bu. Bagini kiba main, kiba saypat yu niu doyong. Kumno pat kin ya kin chalan. Bar kumno ka transportation ban penkit yu ni umar. Hakano kalen ti pat. Ada ki om don ta surok. Tigani kalong kajing perem ka bajur. Bar ngakwa bagani ka present government of the day. Kam day ban syukuran sudah ketien. Ngasngo baka day ban penpau daga kam. Actions speak more louder than words. No any other can believe except by action. Pamumut. Bagani ka present government of the day. Kadi ban suspend ini ki armut. Namar ba kata ka jingong bamdon illegal mining. Kajing bamdon kata ka illegal transportation ngamngait. Daki hajar teli ki trok kiat. Kani kala pausai. Bagani ka activities kala ya la slam ba. Tigani kadi bang ko apan pau kalyang jongan mga amla apan susngap. Ngam apan pau bakan no ki mensim ksiar ki mensim rupa. Ya bandu no. Tanaka daw ko jinglong dug la sa exploit yaki. Badia baro ki ba involve. Haniga kam kidi ban ngat ha ka jing penstom. Hang tangin si i. Baga government of the day kashim serious. Yani ga kam.
kabalak ta madyong kham tam ya ga state ya ga chai bandreu hi borok hoi